Drugi svjetski rat, globalna katastrofa koja je preoblikovala nacije i redefinirala historiju. Usred prostranih bojišta i složenih savezništava, mala regija u jugoistočnoj Europi izronila je kao ključna tačka sporenja Bosna. Često zaboravljena u velikim pričama o ratu, važnost Bosne prevazilazila je njenu geografsku veličinu. Postala je žarište strateške važnosti, bojište gdje su se ambicije sila osovine sukobile s otporom pokreta otpora, zauvijek oblikujući sudbinu Balkana. Smještena u srcu Balkana, Bosna, s njenim surovim terenom i složenom etničkom slikom, krila je stratešku važnost koja je privukla pažnju svjetskih sila. Stoljećima je ova regija služila kao raskršće imperija, mjesto susreta kultura uhvaćeno između ambicija većih i moćnijih susjeda. Tokom Drugog svjetskog rata ovaj nesiguran položaj gurnuo je Bosnu u središte sukoba, pretvarajući je u ključno bojište u borbi za kontrolu nad jugoistočnom Europom. Kako se sjenka rata nadvila nad Europom, Bosna se našla upletena u mrežu suprotstavljenih ideologija i ambicija. Zamršena igra geopolitike, nacionalističkih težnji i nezasitne želje za moći sjedinila se u ovoj maloj regiji, pretvarajući je u mikrokosmos većeg globalnog sukoba. Borba za Bosnu nije bila samo teritorijalni spor, bila je to bitka za samu dušu nacije, svjedočanstvo o ljudskom kapacitetu i za izvanrednu hrabrost i za nezamislivu okrutnost. Da bismo razumjeli strateški značaj Bosne tokom Drugog svjetskog rata, prvo moramo shvatiti složenu geopolitičku sliku Balkana s početka 20. vijeka. Često nazivan buretom baruta Europe, Balkan je bio regija ogromne etničke i religijske raznolikosti, raskršće carstava gdje su vjekovne napetosti tinjale ispod površine. Pad Otomanskog carstva nakon Prvog svjetskog rata ostavio je vakuum moći u regiji, stvarajući plodno tlo za nacionalističke težnje, teritorijalne sporove i uspon suprotstavljenih ideologija. Stvaranje Kraljevine Jugoslavije 1918. godine s ciljem ujedinjenja južnoslavenskih naroda pod jednom zastavom nenamjerno je pogoršalo te osnovne napetosti. Dok je ideja ujedinjene Jugoslavije bila privlačna nekima, ona je također prikrivala duboko ukorijenjene podjele zasnovane na etničkoj pripadnosti, religiji i historijskim pritužbama. Bosna, smještena u srcu ove nestabilne mješavine, našla se uhvaćena u vrtlogu ovih suprotstavljenih sila, a njena vlastita složena tapiserija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog stanovništva odražavala je širu regionalnu dinamiku. Međuratni period svjedočio je političkoj nestabilnosti i društvenim nemirima u Jugoslaviji, dok se kraljevina borila da stvori kohezivan nacionalni identitet usred svog fragmentiranog društva. Velika ekonomska kriza 30. godina dodatno je pogoršala ove izazove, podsjećući društvene nemire i pružajući priliku ekstremističkim ideologijama da se ukorijene. U ovom kontekstu neizvjesnosti i podjela, izbijanje Drugog svjetskog rata 1939. godine bacilo je dugu sjenu na Balkan, prijeteći da zapali ovu nestabilnu mješavinu regije u potpuni požar. Krhka ravnoteža moći na Balkanu bila je uništena u martu 1951. godine. Tada je jugoslavenska vlada pod jakim pritiskom Njemačke pristupila Trojnom paktu, svrstavajući se uz sile osovine. Ova odluka, doživljena kao izdaja nacionalnog suvereniteta, izazvala je bijes širom Jugoslavije, pokrećući masovne proteste i demonstracije. Krhko jedinstvo kraljevine se raspalo, a tinjajuće napetosti koje su dugo mučile jugoslavensko društvo izbile su na površinu. Nekoliko dana nakon objave vlade, grupa srpskih vojnih oficira, žestoko protiv saveza sa osovinom, izvela je državni udar, svrgnuvši kneza Pavla i postavljajući mladog kralja Petra II. Na prijestolje. Ovaj čin prkosa, iako isprva dočekan s podrškom naroda, na kraju je zapečatio sudbinu Jugoslavije. Razjaren ovim doživljenim činom izdaje, Adolf Hitler naredio je hitnu invaziju na Jugoslaviju, oslobađajući svu silinu Wehrmachta na napadnutu kraljevinu. 6. aprila 1941. bez formalne objave rata, njemačke snage, podržane od strane svojih italijanskih i mađarskih saveznika, pokrenule su brz i brutalan napad na Jugoslaviju, ciljajući strateške gradove i vojne instalacije. Jugoslavenska vojska brojčano
i tehnički nadjačana te opterećena unutarnjim podjelama pružila je hrabar, ali u konačnici uzaludan otpor. Za nekoliko dana nekada ponosna kraljevina ležala je u ruševinama, a njen teritorij podijeljen među pobjedničkim silama osovine. Raspad Jugoslavije nakon invazije sila osovine imao je duboke posljedice za Bosnu, bacivši regiju u vrtlog nasilja, haosa i sukobljenih interesa. Nacisti su, nakon što su uništili jugoslavensku državu, krenuli prekrajati kartu Balkana kako bi odgovarala njihovim strateškim ciljevima. Bosna je, zajedno s drugim područjima naseljenim etničkim Srbima, uključena u novonastalu marionetsku državu poznatu kao Nezavisna država Hrvatska ili NDH. NDH, kojom je vladao fašistički ustaški režim, pokazala se kao jedan od najbrutalnijih i najgenocidnijih režima Drugog svjetskog rata. Predvođene fanatičnim Antom Pavelićem, ustaše su bile vođene otrovnom ideologijom hrvatske supremacije i duboko ukorijenjenom mržnjom prema Srbima, Židovima i Romima. Po dolasku na vlast, ustaše su pokrenule teror u Bosni, ciljajući Srbe, Židove i Rome za istrebljenje u sistematskoj kampanji masovnih ubistava, deportacija i prisilnog preobraćenja. Ustaški teror u Bosni pokrenuo je val nasilja i raseljavanja koji je rastrgao osjetljivo društveno tkivo regije. Srbi, meta zbog svoje etničke pripadnosti i pravoslavne vjere, podnijeli su najveći teret ustaške brutalnosti, podvrgnuti masovnim ubistvima, mučenju i zatvaranju u koncentracionim logorima. Židovi i Romi, koje je režimska rasistička ideologija smatrala nepoželjnim elementima, također su se suočili s progonom i istrebljenjem. Nacistička okupacija Bosne nije bila slučajno osvajanje, već pažljivo isplanirana operacija zasnovana na strateškom nacrtu osmišljenom da maksimalno poveća njemačku kontrolu nad resursima regije i njenim strateškim položajem. Prepoznajući važnost Bosne kao ključnog transportnog čvorišta koje povezuje Srednju Europu sa Mediteranom, nacisti su nastojali da integrišu regiju u svoje šire ratne napore, koristeći njene sirovine, industrijske kapacitete i ljudstvo kako bi napajali svoju vojnu mašineriju. Središnji dio nacističkog plana bila je eksploatacija bogatih prirodnih resursa Bosne, naročito drveta, uglja i željezne rude, koji su bili ključni za održavanje njemačke ratne ekonomije. Da bi olakšali iskopavanje i transport ovih resursa, nacisti su započeli ambiciozan program razvoja infrastrukture, modernizujući postojeće ceste, željeznice i mostove, istovremeno gradeći nove kako bi povezali područja bogata resursima sa glavnim industrijskim centrima unutar Trećeg rajha. Smještena na raskrsnici glavnih transportnih puteva, Bosna je Nijemcima pružala vitalnu vezu između njihovih snaga u Srednjoj Europi i strateški važnog balkanskog ratišta. Kontrola nad Bosnom omogućila je nacistima da održavaju linije komunikacije, snabdijevaju svoje trupe koje djeluju u Grčkoj i Sjevernoj Africi i suprotstave se potencijalnim savezničkim upadima u regiju. Kada su se puške konačno utišale, započelo je novo poglavlje u dugoj i burnoj historiji Bosne. Partizani, izašavši kao pobjednici iz ratnog pakla, započeli su ambiciozan projekat obnove svoje razorene zemlje i izgradnje novog društva iz pepela sukoba. Pod Titovim vodstvom Jugoslavija je krenula putem socijalističkog samoupravljanja, jedinstvenog sistema koji je težio da uravnoteži centralizirano planiranje sa radničkom kontrolom industrije. Međutim, nasljeđe Drugog svjetskog rata bacilo je dugu sjenu na novonastalu Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Zločini koje je počinio ustaški režim u Bosni, četnička kolaboracija sa silama osovine i duboko ukorijenjene etničke podjele koje su rasplamsale sukob, ostavile su otvorene rane, teške za zacijeliti i podložne manipulacijama onih koji su željeli iskoristiti prošle nepravde za vlastitu političku korist. Tito, svjestan krhkosti mira i potrebe da se spriječi ponovno oživljavanje nacionalističkog ekstremizma, nastojao je stvoriti jedinstveni jugoslavenski identitet, naglašavajući zajedničke vrijednosti bratstva, jedinstva i socijalističke solidarnosti. Provodio je politiku usmjerenu na promovisanje suživota etničkih grupa,
ulagao je u infrastrukturne projekte i podizao životni standard širom zemlje, nadajući se da će stvoriti osjećaj zajedničke svrhe i sudbine koji će prevazići podjele iz prošlosti. Borba u Bosni tokom Drugog svjetskog rata ima trajnu važnost, ne samo zbog utjecaja na historiju regije, već i zbog univerzalnih lekcija koje nudi o ljudskoj prirodi. Sukob u Bosni ističe opasnosti nekontroliranog nacionalizma, zavodljivu privlačnost ekstremnih ideologija i razorne posljedice etničke i vjerske mržnje. Služi kao oštar podsjetnik da sjeme razdora i netolerancije, ako se ne kontroliše, može procvjetati u nezamislivo nasilje i patnju. Pobjeda partizana u Bosni, postignuta kombinacijom vojne vještine, podrške naroda i strateških saveza, nudi tračak nade usred tame rata. Sposobnost partizana da premoste etničke i vjerske podjele, ujedinjujući Srbe, Hrvate, Bošnjake i druge pod zastavom zajedničke borbe protiv fašizma, svjedoči o snazi zajedničkog cilja i mogućnosti prevazilaženja naizgled nepremostivih razlika pred zajedničkim neprijateljem. Štaviše, bosansko-hercegovačko iskustvo tokom Drugog svjetskog rata naglašava važnost historijskog sjećanja i potrebu da se suočimo s duhovima prošlosti, ma koliko bolni bili. Zločini počinjeni tokom rata, činovi saradnje i izdaje, te složeno nasljeđe sukoba ne mogu se jednostavno izbrisati ili zaboraviti, moraju se priznati, proučavati i razumjeti ako želimo učiti iz grešaka historije i spriječiti njihovo ponavljanje. Danas se Bosna i Hercegovina nalazi na raskršću, suočavajući se s nasljeđem svoje burne prošlosti, dok istovremeno gradi stabilnu i prosperitetnu budućnost. Ožiljci rata su još uvijek vidljivi kako u fizičkom pejzažu, tako i u kolektivnom sjećanju njenih ljudi. Zadatak pomirenja, iseljivanja rana prošlosti i izgradnje zajedničke budućnosti ostaje izazovan, otežan političkim podjelama, ekonomskim nejednakostima i trajnim posljedicama traume. Uprkos tim izazovima, u Bosni i Hercegovini postoje zraci nade. Nova generacija, rođena nakon strahota rata 90-ih, stasava, generacija koja želi prevazići podjele prošlosti i prihvatiti budućnost definiranu saradnjom, tolerancijom i zajedničkim prosperitetom. Organizacije civilnog društva, posvećene promovisanju međuetničkog dijaloga, očuvanju historijskog sjećanja i podsticanju pomirenja, igraju ključnu ulogu u građenju mostova između zajednica i osporavanju narativa podjela i mržnje. Međunarodna zajednica također ima ulogu u podršci Bosni i Hercegovini na putu ka mirnijoj i prosperitetnijoj budućnosti. Pružajući ekonomsku pomoć, promovišući dobro upravljanje i podržavajući inicijative civilnog društva, međunarodna zajednica može pomoći u stvaranju uslova neophodnih za trajni mir i pomirenje. Priča o Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata sa svim svojim složenostima i kontradikcijama služi kao snažan podsjetnik na krhkost mira i važnost budnosti u zaštiti ljudskih prava, promovisanju tolerancije i sprječavanju ponavljanja takvih strahota.